Nenda arito bawe betere kirundua mwathani. Betere the outpouring of the Holy Spirit. Kayo next Sunday, Pentecost Sunday. Muthenya juria arito bena mereru kirunduo mutheru moyo mukembu baragwata inya barathiro gwa barakoje na bareta gutumiria bateukira mbere ya moyo mukembu enama arito bari no gwa mono bashingaira nyomba nonto bokira Yaundi ndera moyo mukembu abena merere kinya Petero ura ware ukana Yesu Kristo aragia na inye nene aragia na ukiri aragia na theri aromba gutumiria nkuma injega ya Murungu na kwao batu baratu reaja na aru ya Kristo nitwe baratu akinyerwa ni ntomwe ya Yesu Kristo na nande turi akoje bawe akoje ba evangelio akoje ba mawega jawe na turi atambia bakirira keu theguru yonde wara turi nangogira twitaga. On this feast bigonko neye ya witithwegoro kwa mwathani twekungwera na hukumu ya Yesu Kristo witithwa iguru. Yesu Kristo aretuonia utongeria bwawe bukari atia despite kwithirwa ina inya na ina power because all authority comes from God. Inya yonde yuma akire Murungu inde inya yawe ne humility ne kuinyia ne rwendo na ne warito bawe betekereti ati na ne bo moria in the first reading ne koga sokia utoro bure bware gitare Daundi unene bwa Daundi kabuka aristo ndikaire na inya nonto nabo arito bawe bamwe bere gaira liraka monene bamwe baka nene mono some being governors, senators, ministers ibo kurika na kinya mwekurura watana barabaire basebendayo netera kuria Yesu Kristo mbetegeria mutana wako mwakare rutero rwa urio nongerwa motho because bathugana gionene bwa Yesu Kristo ne yabobo ande guru utembea barabara ya Nchamario nige kombe kia mithangiko na kwa uro kwenda nene bobo tiko geto kiringairo salute ukira wa mheshimiwa governor senator hapana ya